عالمی اردو کانفرنس بلوچی سیشن ہم برجم دارگتا آرٹس کونسل آف کراچی ہر سال وڑا عالمی کانفرنس 15 مراکش یکا تا 4 دسمبر گتگم اس سالہ کانفرنس بلوچی صدی میں بلوچی زبان و ادب سرحالہ ہم مراکشی بتا مراکش ہاسے مہمان بلوچی زبان نامدار شاعر اللہ بخش بزدار مبارک قاضی منیر مومن و افضل مراد بتگم ماڈریٹر بلوچی اردو شاعر وحید نور بتا اللہ بخش بزدار زند و عزم بابتا غنی بہوالا مبارک قاضی بابتا شرف شادہ منیر مومن بابتا عیسیٰ خاموشہ افضل مراد بابتا حسن ناصر نوشتان ونتا ہموک شاعرہ وتی پجاری نوشتان کا پد وتی شعر ونتگاں اللہ بخش بزدار منیر مومنہ بلوچی مبارک قاضیہ بلوچی اردو افضل مراد براہوی شعر ونتگو چا دیوانہ داد گپتا مراکش گڑسرا کراچی آرٹس کونسل نیمگا مبارک قاضی شاعری کتاب شکلیں جورانی برورد بلوچی سال جوانترین کتاب ایوارڈ دیگ بتا آرٹس کونسل سروک احمد شاہ نامدار احوالکار حامد میرا ایوارڈ قاضی حوالہ کتا احمد شاہ مبارک قاضیہ آرٹس کونسل کراچی اعزازی ممبرشپ کارڈ ہم داتا